Haleluya. Neema ya Bwana wetu ni kubwa kuliko wema wote. Neema ya Mungu ni kubwa sana. Hapa tunapatikana ndani ya zone Chibitoki, province Chibitoki, commune Rugombo. Tenda kuonesha namna gani wakimbizi toka katika tambarare ya mto Ruzizi wanavyoishi hapa Burundi, Chibitoki. Wengi wamekimbia vita ya M23 na kwa sasa wanakuwa wakipitia mambo magumu mbele ya kupata chakula, vile vile kupata matibabu, na baadhi ya wengi wanakuwa wa kifa na ugonjwa wa kolera. Mimi ni Fiston Rwimbika DJ. Tunakaribisha kuifuata tena channel yetu Luberizi TV popote ambako ulipo. Ila usisahau kuabone, kueme na kupartager channel yetu wakati unapotizama video zetu. Tunakaribisha kufuata namna gani wakimbizi toka nchi ya Kongo wanavyopitia hali ngumu hapa Burundi. Ndio vile vraiment ninaomba serikali yetu ya Kongo ijikaze iregularize ma situation zake na M23. Hatuna besoin ya vita vraiment. Kila kitu kilibakia, tulipoteza ya mingi, tulipoteza hata makazi, na leo tuko hali ya mbaya. Hali tunapitia hapa leo vraiment ni hali ya mbaya. Tunakula mbaya, tunalala mbaya, tunajikuta na regime moja chakula, unakula kitu kimoja tu siku zote. Na hiyo msaada uende iko toka kwa Caritas. Tunajua kama nchi ya Kongo inaweza saidia tupate istaishi. Ndio vile vraiment ça vile message kwa nchi yetu. Tunaomba rais wetu Felix Tshisekedi ajikaze, angalie gisi vraiment tutapata amani. Kwa ndio tulichaguaka tupate amani, tuishi mzuri nchi yetu. Tunajua kama nchi yetu ni nchi ya bonera, lakini si bakongomani hatupati bonera nchi yetu. Ndio tunaomba vraiment bajikaze, kani vita bapigane, tupate amani siku makwetu na turudie, tuache hii maisha ya hivi tunaishi maisha. Nchi ya Burundi tunashukuru tena juu itusaidie katupokea. Hapa kwenye tuko leo tulikuwa tunatangatanga mafasi na mafasi, lakini serikali kasema ikateua ifasi kwa pako zone yao, ikatupatia tuanze kuishi hapa. Ndio vile tunashukuru sana na msaada yao. Tuko na maorganization nafika hapa nafanya msaada kidogo yeye wanaweza. Tunashukuru tu sana vraiment serikali ya Burundi. Tunashukuru rais wao Ndayishimiye Evariste, tunashukuru sana kwa kufanya. Mimi kwa majina naitwa Bembeleza Antoinette. Chini wakimbizi tunakimbilia huku Burundi. Tukafikia hapa kuzoni ndio walitupokea kweli, watu watezi wasema mbaya walitupokea. Mama msaada walitupatia, wa makanisa weko wanafika wanatupatia mama msaada, wa mihindi, mboga. Inatusumbua kukula mubaya, kulala mubaya, na kunyamba hiyo peke iko shida. Mai iko shida, manake tunaona vitu vinatusumbua sana. Hivi tunalomba serikali ya Kongo, si wakimbizi tulikimbia hii vita ya M23, tunaona tunahangaika sana. Mfaa murudishe usalama, mtuambie watu ya Kongo turudie kwetu Kongo. Hivi hatuwezi vitoke hemo bandugu. Si tunaona tunasumbuka sana. Watoto wanahangaika, magonjwa napiga watu, magonjwa, hali ya mubaya, hewa iko mubaya. Manake tunaona tunatekesekea tu huku Burundi bandugu, mturudishie usalama, si turudie kwetu Kongo. Hivi hatuwezi vitoka hemo. Ndio na nchi ya Burundi kwanza hatuwezi wasema mubaya, wanatubana mzuri, watu walitupokea, hawatunyanyasi, wanatubana tu mzuri. Ile msaada yao wenyewe wanaweza kidogo wako wanatufikishia na tunaipata kwa usalama. Pia matunzo manake tunaona vitu viko mubaya sana. Matunzo iko kidogo, watoto ni mingi, watu ni mingi, wako wanagonjwa mubaya. Watu wanagonjwa kiolela juu hewa haiko nzuri. Tuko hapa Burundi kama vile mkimbizi, sasa mnaona tuko kwenye mahema haya. Ya tuko wakimbizi kabisa. Na matatizo ambayo tuko napitia hapa ni matatizo makubwa sana. Hapa kupata chakula ni mmoja kwa wiki. Maji tunapata hivyo hivyo, na wengine wanaanza kufa na kolera kwa kukosa usafi. Kiukweli tunashukuru Mungu japokuwa tumetoka Kongo vita, ila na hapa huko vita ya ugonjwa. Na kitu ambacho tutaomba tu serikali ya Burundi ni kuendelea kutufanyia usafi na kututilia ulinzi
yenye iko bora sana, na vita kisha kwetu Kongo, basi tutarudia, kwa sababu sisi ni Wakongomani, hatuwezi acha kurudia kwetu Kongo. Asante, tunaomba serikali ya Burundi endelee kutukilia usalama zaidi na kutufanyia usafi na kutulinda kila siku. Na magonjwa nayo ishakuyamu, watoto kolera, watoto wa mingi beko wanakufa juu ya kolera. Tunaomba serikali ya Kongo itusaidie irudishe amani mwinchi, na serikali ya Burundi nayo itusaidie kutilia security mzuri juu tuko kurudia kwetu Kongo na amani. Naishi mubaya sana, tuko tunakula vyenye hatujisikie na mawese iko mubaya, maike hatujisikie. Posho wanatupatia posho walipatia. Je, amani kirudia Kongo, utakuwa tayari kurudia? Ndio. Burundi. Kwa naomba wanipatie gari kama nikurudia, kuna shida. Nirudia kwa inaishi Afrika kuna shida. Tuko mshida, magonjwa ya pindupindu ya kolera nayo inatuataki na kukosa chakula, na hapo na vingine wako vinakuya na hatuvipati. Manake hapa tuko shida, tunaomba msaada kabisa, mtusaidie kabisa, sio refugee wenye tuko mwaika hapa kuzone. Kwa hivyo hakuna msaada yoyote kuipata, tuliwahi kupata tu wachache wenye waliwaipata. Hakuna wengine paka na leo wayapata. Tuko na wengine watungariki tunalala nje, mvua inatunyeshea, jua inatupigia, watoto wanagonjwa, wamama wako wanakufa, lakini hatuko tunapata matibabu kawaida. Naomba amani kwa sababu turudie kwetu Kongo. Burundi, Fiston Ruimbika DJ kwa niaba ya Luberizi TV.